Pa džeste vi ljudi, dobrošli u novi video na mom kanalu u bosanski gameplay 3. Znači, igrat ćemo Minecraft, igrali smo Clash Royale Ultimate Sandbox, samo da znate da ne mijenjam svaki put igricu, znači igrat ću po nekoliko puta neke, tako da snimat ću zapravo, tako da nas ne čudi i idemo igrat Minecraft, idemo. Titanic vam ne želim pokazati jer trenutno trebalo bi mi 5 sati da vam cijelog pokažem, tako da dobro, uzet ćemo Flat World jer tu sam najsigurniji. Seed će biti super ok, ovo nije bilo primjereno. Tako da ljudi, ovi koji gledaju, nek se subscribe-uju, jer ako nisu subscribe-am, znači, sub ostavi. Sad sam malo uzeo dekicu i pokrio se, ali nema veze. Znate koliko godi po ovakvim zimskim danima. Niđe veze, sad jesen tek. Ok, sponao se sve pored ove malo čudne Džode! Gdje da te pomuzan? Daj pomuzan treba mi. Gdje nestare ona, gdje su one ne muči, sam da te pomuzem, stani. Kako da pomuzete kravu? Znači, okej, mali. Stani, oh my god! Eto ga ljudi, pomuzli smo kravu. Jedno mlijeko. Hvala ti kravo. Dobra sam da je nahrani malo. Zaslužila je. Okej, ode ona, boli je briga za nagradu. Tako da, ok, malo sam se, mislio sam da još hodam. Tako da ljudi, sada ćemo se malo zezat, paliti TNT-ove, onati kao TNT, sam ga ja volim za TNT. Ne, kakav level, Bog te sačuvao. Flint and Steel i napravit ćemo, uzet ćemo ovaj trident. Pogledaj to sad ću da ga bacim na... Ok, bacim sam ga nas. Tako da ljudi idemo da stavljamo TNT po cijelom gradu. Ok, nisam zaustavio. Pogledajte ovaj majstorluk. Znači, on ne može... Ok, ovo je isto kada govorimo o Fortnite. Znači, on ne može ni Thief jurat. Znači, danas ćemo da malo pravimo Fortnite, kako se zove, ove skinove u Minecraftu, tako da uživajte u videu, sam da popalim ovo. Teror pravim. Stani, malo mi je velik sensitivity, pogledajte. Znači, moram otići na... Bog te. Moram otići na settings, ne to, nego settings. Settings jer mi je preveliki sensitivity. Gdje mi je sensitivity? Ne znam ništa. Nek bude malo spori. Ok, sad mi je grozan. Ok ljudi, znači prvi skin u Fortniteu je Riven. Znate svi kako on izgleda. Znači evo Faris the Picasso. Znači crtamo Rivena malo. Mislim pravimo, ne crtamo. Tako da uživajte u videu, u nastavku videa, jer vam tu slijedi Faris the Little Picasso. Znači uzet ćemo crnu, ne znam ni kako izgleda vokte, mislim znam, ali ne znam, ljubičastu i kako još nešto, on bijelo ima vokte pito, ne znam ovo. Znači tako da idemo da pravimo nogice, znamo da on ima nešto ovako, malo retardirane nogice. I sad ono, znate da ima, stane, dup, evako. What the fuck, jes retardiran, oh my god. Ovo je najčudniji Riven ikad. Ovo su mu nogice i sad idemo da mu pravimo telo. Sad zvučim kao Srbin, ali nema veze. Tako da... pogledajte koliko ovo jako izgleda, oh my god, pravi Riven. Znači sad idemo, kako ćemo napraviti ono što
drži ruke, ne znam ni ja kako. Znači, ali on ima uopšte ljubičastu, bog te, ni ne znam. Znači, nisam ni gledao na ekranu, da li on ima ljubičast... Joj, gledaj Rivena, pravi. Tako da ljudi, ako vam se bude svidio Riven, ovaj kojeg bude... sad ljudi, majstorski dio. Znači, pogledajte vi ovo. Ovo je glava mala od Rivena. Sam bi trebao uraditi. What the fuck mu je glava ova, tobe jara, tobe stakla, ako ima poremećaj neki. Znači, idemo sad ovdje. Znači, ovdje ovako zatvaramo glavicu i to je to. Sada je dio kad moramo crtati okice. Znači, okice sad izgleda kao da tepam nekoj bebi. Znači, ovdje. Sad ćemo nacrtati oči. Evo mu očiju i evo ga. Ljudi, evo ga Rive, napravili smo ga. Isti. Samo nismo napravili ono da drži ruke, znate kako. Tako da ljudi, sljedeći je... Ragnarok. Nažalost, došlo je vrijeme da crtamo Ragnaroka kojeg ni ne znam. Znate, ne brinite, bit će drugi dio u Minecraftu, tako da se ne brinete. Znači, ocijenite od 1 do 10 komentarima, napišite kakav mi je Riven. Tako da uzimamo plavu, koji još nemaju bež boje. Ovo liči na bež, ali ovo je terakota. Tako da... Izgleda da ćemo morati uzeti terakotu. I uzet ćemo možda bijela. Treba... To je to ljudi, idemo da pravimo Rangaroka. Čuj Rangarok. Evo mu nogica. Evo ovako ćemo napraviti. Da bude lijep. Evo Ragnaroka. Pogledajte, malo je previše udebljio se deblji od Rivena, tako da imamo nogice, to je to, završeno, idemo na ruke. Znači video traje 5 godina, WTF. Znači završimo Rangaroka, ne mogu da ga izgovorim tačno. I ovdje ćemo staviti malo plave boje, baš sam Picasso. I ovo ovako, seljačko. Jel, to je to izgleda. Malo glup Ragnarok. Neću mu sigurno glavu jer video je malo predug. Evo ovako. Da zakrpimo stomačić. Da mu ne vidi, what the fuck. Na šta ovo liči? Ovo je ljudi Ragnarok. Nacrtat ću mu brzo ruke. Evo ovako. Ručice. I to je to. Znači uzmeo pogledajte koliko video traje. WTF 8 minuta lada. Znači u 9. moramo da završimo. Sada glavu ćemo mu nacrtati ovako. Evo brada. Evo mu brade. Ovako. Uzmemo ovo. Pregradimo mu malo glavu. I ovo ovako. I sada oči. Tuf. Nisam ga mogao baš lijepo odraditi jer je video predug. Ovako i to je to ljudi, evo ga Ragnarok. Ako vam se svidio video, stavite like, subscribe i mi se vidimo u drugom. Ćao!